سلام بینندگان همیشگی تلویزیونی سفینه، بخصوص برنامه میراث. قهرمان ما هستند یک نفر ورزشکار و آموزگار موفق، پرویز خوجایف، که این هم باشد منشأ میگیرد از پدر سید غفران خوجایف. خواستیم در برنامه میراث اطراف فعالیت آموزگاری و ورزشی این نفر براتون قصه کنیم. سید غفران خوجایف در سالهای 50 قرن گذشته میدانداری میکرد و هوس و حوصله جوانان را به گشتین بیدار مینمود و همیشه سعی میکرد که فرزندانش را به ورزش نزدیک سازد. همین طریق دوستداران ورزش در این عائله بیشتر میگشتند و آهسته آهسته در محیط خانوادگی فرزندان با نمودهای ورزش آشنا میشدند. از میان پسرانش پرویز خوجایف پیروهای پدر را انتخاب نمود. در دوران نورسیش با برگزار شدن چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی و جشن‌های ملی با همسالانش سبقت می‌کرد. هرچند میل ورزش در قلب داشت، اما زیاد می‌خواست که در ساحه معماری کار را پیش ببرد. همین طریق پس از ختم مکتب میانه سال 1991 به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولته ساختمان و معماری داخل گردید. در دوران دانشجوییش ورزش تکواندو را انتخاب کرد و اصولهای این رشته ورزش را با پورگی از استادانش آموخت. اساساً سالهای 91 که ما دانشجوی کورس اول بودیم و در اون سال برای هر یک مثلا ورزشگاه رفتن و مشق و تمرین کردن شرایط اونقدر خوب نبود، کم بود ورزشگاه ها. با این نگاه نکرده ما هم خواندیم و هم با رشته یکی از مثلا اون سالها اولین بود رشته تایکواندو ITF که امروز تاجیکستان زیاده از 66 چمپیون جهان دارد. من در همین رشته تا کمربند سیاه دنی سیاه رفتم. من در رشته خود تایکواندو و در رشته بوکس مشق کردم. ترینر اساسی من در رشته تایکواندو مویدینوف طالب بودن و در رشته بوکس باشد برای دستور ماندن خود وساجی دمور ساختن الکسی شدن که من از آنها میندار هستم. مربی ما یک سخن داشت، هر روزش یک شنبه قریب در یک هفته قریب 10 کیلومتر میدویدیم و سوال میدادیم که استاد ما با دویدن نیومدیم. میگفت که اگر ما برای شما یگان اصول اگر برای شما نشان دادنتونم اصول دویدن برای شما نشان داده ایستادم. از اصولهای خود وستاش نبرس مثلا با جنگ تن به تن شرقی تایکواندو من قریب از همش برخوردار هستم. من در همین دانشگاه 53 سال کار کردم. روز یکم فراموش نمیکنم. در اون وقت کامپیوتر گفته که چیز نبود، از دست نمیسوندم. اعلان شخصانی که در مشق کردنی باشد فوتبالی خرد مینی فوتبال گفته دیگه از شахмат بازی با کابینتی فلان مراجعت کنید گفته. دست قطعی نمیسوندم. همون وقت کن سردار اداره تعلیم متدی دانشگاه بودم. همون بار رکتری دانشگاه قطع میشید. همین یکی از شخصانی که آمده مراجعت کردن سلام به معلم این شوخی نبود. گفتم نه این شوخی نه. برای چی شوخی؟ درباره سلامتی شوخی شده نشدم. من چندین سال من فعال در ورزش. همین کسی ورزش قطعی نزدیک باشد البته از چهره و آدم معلوم. من خوجایف پرویز سید غفرانش رو از دوره دانشجویی میشناسم. در اون دوره دانشجویی خیلی بچه پرغیرت، کوششگر و همه وقت میخواست حرکت کند که یگان چیز دریافت کند در ساحه اختصاصی انتخاب کردهش و نتیجه های این بود که بعد ختم دانشگاه به حیث آموزگار در دانشگاه به کار قبول کرده شد. گرچنده که اگر با آموزگاری خوب باشدم خیلی ورزشگری خوبم بود. در تالارهای ورزشی بعد درس مشق میکرد. در وقتایی که خالی میموند باز در خانه مشق میکرد. بعدتر در یک تالار ورزشی همچون ورزشگری کسبی به کار شروع کرد. چندی وقت در اونجا نتیجه های خوب به دست آورد. بعدتر با در تالار ورزشی همچون مربی فعالیت کرد. چندین سال و در همین وقت همچون آموزگار با کارهای آموزگاری خودشان پیش برده ایستاده. کارهای علمی خود را در روی علمی خود با نتیجه های موفق ناهیل گردید. اکنون ما پرویز جان خوجایف خطی از دوره جوانی، از دوره استودنتی بسیار شناسی نزدیک هستیم، دوست هستیم
якҷоя мо тамринои зиёд кардагӣ мусобиқаҳои гуногуни шаҳрию ҷумҳуриявию манамин берун аз шаҳр бисёр баромад кардагим, бисёр иштирок кардагим. Лекин Парвизҷон вазнаш дига буду, ман вазнам дига буд. Лекин сини сол мо ки як буд, мо як гурӯҳда тарбия меёфтем. Бисёр машқҳои гуногуну ҳам осону ҳам қиин мебаромад. Мана то ҳозира ки дӯст ҳастем, то ҳозира як хел вақто ҳам дар бораи машқам гап мезанем, якҷоя бо як тамринам кардан гузарондагем. парвиз хуҷаев дар даврони донишҷӯиаш хеле обутоб ёфта буд. аз ин хотир бо рақибонаш сабқат мекарду ҳамеша дастболо мегардид. аз ин хотир дар тӯли фаъолияти варзишиаш ки аз соли 1988 то соли 2018 идома ёфт, як қатор дастовардҳоро ноил гардид. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, масалан мусобиқаҳои якум, дуюм, сеюм ҷойҳои ифтихориро гирифтам. бо медалу бо масалан ифтихорномаҳо сарфароз гаштам. хориҷ аз кишвар бошад, дар риштаи кикбоксинг дар худи давлати Қирғизистон баромад кардам, дар Петербург баромад кардам ва дар даврае ки ман аспирантура дар Москва мехондам, дар чемпионати масалан шаҳри Москва дар дигар ҷо баромади фаъолияти худро давом дода будам. як чизро мо қайд карданӣ ҳастам ки имрӯз хушбахтона агар мо назар кунем, дар кадом ноҳияе равем, дар кадом вилояте равем, дар кадом кӯчаи танкӯчаем равем, як варзишгоҳи хеле хуб сохта шудааст. ин ба шарофияти имрӯзаи сулҳу амонии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар он давраҳое ки мо машқ мекардем, масалан тамрин мекардем, хеле масалан варзишгоҳ хеле кам буд. бисёртар варзишгоҳҳои худи мактабҳои миёнаро гирифта, масалан мураббиҳо дар ҳамонҷо машқ нишон медоданд. аввалин ҷое ки ман машқа сар кардам худи толори варзиши худи донишгоҳи техникӣ буд ки мураббиҳо омада дар ҳаминҷа кора сар мекарданд. ҳамин федератсияи таеквондо ITF тамоми масалан тамринҳоша дар солҳои саршавиш бисёрш дар худи донишгоҳи техникӣ буд ки он давра донишкадаи политехникӣ ном дошт. даврое ки мо дар мусобиқа баромад мекардем, ӯ давраҳода фақат ҷумҳуриявӣ мешуд, шаҳрӣ мешуд ва мусобиқое ки манамин шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ мешуд. мусобиқаҳои кушоди вилояти суғд мешуд. анамин мусобиқаҳода иштирок мекардем. бисёр мусобиқаҳо нағз мегузашт, чӣ ба ки бачаҳои нафарои калонсол, варзишгарои калонсол беҳад бисёр буданд. ҳозир аксарият варзишгарои хурдсолу варзишгарои наврасон ки бисёр бошад, даврое ки мо бисёр варзишгарони калонсол мешуд. бинобар ин ҳамон вазнои мо 2 нафар 4 нафар нею аз 16-20 нафар зиёд мешуд. барои як медал, барои як ҷоиза гирифтан мо чандин рақиба бояд мегузаштем. фаъолияти кории худро баъди хатми донишгоҳ соли 1998 ба ҳайси лаббаранд дар кафедраи таъмини газугармӣ ва ҳавотозакунии факултаи сохтумон ва меъморӣ шурӯъ намуд. ҳамин тариқ корашро ба ҳайси дотсенти кафедра идома дод. дар баробари варзиш ва кори омӯзгориаш ба корҳои илмии тадқиқотӣ низ машғул шуд. муаллифи 120 корҳои илмӣ аст. аз ин 62 мақолаи илмӣ, як нахуст патент ва 20 дастурҳои таълимии методӣ ва 2 монография мебошад. дар соли 2018 рисолаи номзадии худро ҳимоя кардааст ва имрӯз ба ҳайси омӯзгори номзади илмҳои техникӣ дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммадҷон Осимӣ фаъолияти пурсамар дорад. тақсимоте ки дар он солҳо мешуд, ман ҳамчун омӯзгор дар ҳамин донишгоҳ мондам. ҳарчанд ки ман дар варзиш машғул будам, лекин кори таълиму тарбия дар донишгоҳ ҳеҷ вақт напартофта будам ва муддати зиёд сол соли 1998 шуда ки то имрӯза ман ҳамчун омӯзгори ҳамин донишгоҳ
کار و فعالیت کرده شدم. کسب آموزگاری یکی از کسب‌های بسیار پرشرف است. من فخر میکنم که من آموزگار هستم. اگر باور کنید نکنید ما در بعضی ناحیه‌ها اگر سفر داشته باشیم شاگردان ما در تمام تاجیکستان وجود داره. برای که قریب 30 سال شد که ما همچون آموزگار همین دانشگاه کار و فعالیت میکنیم. من فخر میکنم که مثلا همچون آموزگار هستم، یک کسبی رو به دانشجویان میآموزانم. امروز ببینید در تاجیکستان از همه بسیارتر ساختمان است. دانشجویان ما همش در ساختمان کار و فعالیت کردن. با بعضی مثلا بسیارتر کارخانه‌های عظیم تاجیکستان که امروز راغون که است، نوبی راغون، تمام دانشجویان ما قریب تمام متخصصان نوبی راغون هم از خود از همین درگاه هستند. من فخر میکنم که چنین شاگردان را تربیت کرده ایستادیم و شاگردان ما برای آینده سازی دولت جمهوری تاجیکستان ما سهم خودشون را گذاشته ایستادند. با درجه نامزدی علم‌های تکنیکی میسر گردید، دسنتی کافدره شد. چندین سال در رئیس دانشگاه فعالیت کاری کرد. در فاکولته، در صدارت فاکولته همچون دکانی فاکولته فعالیت کرد. امروز مدیری کافدره به عهده دارد. کارهایش خیلی خوب است. بغیر از اون که خودش ورزشگر است، با فرزنداش نیز ورزشگر است. همچون سلاله ورزشگر فرزنداش نیز خیلی به قله‌های بلندی ورزشی نائل شدند. چندین دیپلم‌های و مدال‌ها از مسابقه‌های بین‌المللی دارند. و امروز هم خودش اگر با یک عمری لکه ورزشگری برآمده باشه، مگر حالی هم در مشق و تمرین است و فرزندای خودش با کار میکنه. خیلی موفق است. پرویز خوجایف در راه ورزش و آموزگاری الکی یک نفر کاردان متخصص با تجربه و عالم نمایان است. فرزندانش پیروی به پدر کرده اول شغل ورزشیش را میراث گرفتند و نتیجه های خوب به دست آوردند و امروز باز در ساحه‌ای که پدر تعلیم گرفت، نیکروزشاه و بهروزشاه نیز حجت سپاریده اند و عینی حال هر دو هم بیرون از کشور در فدراسیون روسیه از روی اختصاص ساختمان و معماری تحصیل علم دارند. در این برابر با دلیری و شجاعتمندی شامل مسابقه ها می گردند و از خود مهارت بلند ورزشی نشان می دهند و بارها سزاوار مدال و افتخارنامه ها گشته اند. فرزند در اویله که کلام می شود او از همون محیط اویله سبق می گیره. وقتی که سحر می خیزه که پدر در تمرین است، در حرکت است، در پیشروی است، یا که بگه میره در تالار ورزشی مشق میکنه، البته یک خیلی فرزندها همراه پدر بعد از کار میرن در تالار ورزشی پدر اگر میبینند الکی او از همه یک منبع میگیرند، یک غذا میگیرند و آینده آنها هم خیلی بد میشن ورزشگر شده کارهای خودشون پیش میبرند. خواهش من اساسی من ورزشکار بودن فرزندان نبود. من میخواستم که فرزندان خود رو از تربیت کوچه دور کنم و از این کار کردگی من خیلی میبولم. با کدام خاطر؟ به خاطر اون که فرزندان من یک آبرو گرفتن، فرزندان من یک صحت سلامت هستند، فرزندان من امروز نه فقط در تاجیکستان، در روسیه هم از ورزشکار بودنشون فخر میکنن، فخر کرده ایستادن. برای اینکه ورزش این سلامتی انسان است. سالهایی که فرزند من کلونی فرزندم نیکروز 6 ساله بود و ما با تمرین بوکس بردم. بعد یک نیم سال رفتم که اون خدای یگان چی از خود نکرده است. بعد گرفته با خودی تایکواندو آوردم با دستی یک از مربی‌های شایسته جمهوری تاجیکستان مومین جان که حالا همچون ترینرش در کار میکنن، رفیق نزدیک هستیم، یک جای مشق کرده بودیم در وقتش. بعد دست همون سپوریدم و مومین با درجه که فرزندای ما رو با درجه پروفسیونال آورده رسانه. یکی صاحب 4 پایس کرد، مثلا پیاسی کمربند سیاه، حوزه فرزندای من نیکروزشاه و بهروزشاه دورای کمربند سیاه و دویم دن هستند. از سبب اون که در خانش مشغول هستند برای سیم دانشون ممکن بعد خانش پوز دوام تیان. فرزندان من در تمام قریب چمپیونات‌های جمهوری تاجیکستان برآمد می‌کردند، هرچند که غلبه هم به دست نمی آوردند، لیکن از همه اساسی که آنها برآمد می‌کردند. رفته رفته در خود چمپیونات‌های جمهوری تاجیکستان موفق گردیدند و به خاطر موفق گردیدن خود چمپیونات تاجیکستان آنها با چمپیونات جهان که در خود بلاروس شهر مینسک میگذشت رو بلدی کردن، رفتن اومدن، صاحب مدال گشتن. فرزند دویم باشد قریب بهروزشاه 2 کره چمپیون تاجیکستان پیش از
дар вақти мактабхонияшон хай чанд карат масалан ҷои дуюм сеюм ифтихорнома бисёре доранд ва дар Русия ҳам дар чемпионати худи Россия дар чемпионати Южноуральский Сибир ҷойҳои намоён як ҷои аввалро гирифтанд. яъне ба воситаи варзиши худашон ба воситаи нишон додани ҳунари худашон парчами Тоҷикистонро дар байни дигар ҷумҳуриҳо баланд мебарданд. аз ин ман фахр мекунам. Некрус бисёр варзишгари ҷавонмарди болаёқат аст. бисёр мусобиқаи ҳудуди ҷумҳурӣ иштирок кардагӣ. берун аз ҷумҳурӣ мо як ҷоми ҷаҳон рафта иштирок кардагӣ будем бо Некрус. ҳозир Некрус ҳам Беҳрӯз аз ҷумҳурӣ берун ҳамин намуди варзиш хати устод шуда ба дигар бачаҳои варзишгар дарс додистанд. Беҳрӯз ҳам бошад ҳам ҷумҳуриявӣ ҳам чемпионати ҷумҳурӣ да иштирок карда ҷои аввалро як бор ба даст оварда буд, лекин бисёр вақт ҷои ду ҷои се ишғол менамуд. Парвизҷон барои фарзандош намуна буд ки муваффақиятҳои фарзандони онҳо аллакай ҳама медонад дар куҷо дар кадом мусобиқаҳо иштирок карда истодааст. фарзандош ҳамаша ман мешиносам, нағз мешиносам, дар пеши чашмам калон шуданд, чӣ хел мактаб, чӣ хел боғча рафта буданд, хотирам аст. лекин қадамҳои аввалини бо фикри худаш мондан сар кард. аллакай интихоби варзиш албатта намуна, албатта падар. Оламафрӯз Хоҷаев хонандаи синфи даҳум аст. аз даврони наврасӣ ҳамсони бародаронаш ба толори варзишӣ рафта рақобати варзишгаронро тамошо мекарду аз ин завқ мебардошт. ҳамин тариқ мери теквандо дар қалбаш ҷо гирифт ва саъй намуд ки усулҳои ин намуди варзишро аз худ кунаду дар оянда варзишгари муваффақ гардад. ин орзуҳо дар натиҷаи тамринҳои пайваста ва иштирок дар мусобиқаҳо амалӣ гардиданд. ин ҷавони далеру шуҷоъ ҳама зӯру бозуяшро ба варзиш бахшид то мероси падар ва бародаронашро соҳиб шавад. акаҳоям мерафтанд, ба ман завқи бисёр мешуд. ба ман хеле хостам ба теквандо бо ҳамроҳи акаҳоям рафтам, ба машқ мекардам. вақте ки агар хоҳиш дар дилат бошад, усулҳои теквандо ҳамаш осон мегардад. аз солҳои 2018 шурӯъ кардам ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон баромад кардам ва то солҳои 2023 то инчунин тақрибан 15 медал дорам, сеюм ва дуюм, якумам дорам. дар баробаре ки падарам аниҳол омӯзгор аст, пеш мураббӣ буданд дар теквандо. аз падарам хеле фахр мекунам ки чунин падар дорам. аз хурдӣ мақсади ман буд ки дар теквандои ТФ чемпиони ҷаҳон шавам. солҳои зиёд тамрин кардан ба теквандо соҳиби масалан ҷойҳои намоён шуданд, дигар шуданд. имрӯз фарзанди ман ҳам теквандо машқ карда истод, ҳам дузёдо. дар назди яке аз мураббиҳои беҳтарини Тоҷикистон Обидов машқ ва тамрин карда истодааст. фарзандони ман дар риштаи варзиш муваффақиятҳои хеле баланд гирифтанд. ҳатто дар чемпионати ҷаҳонам писари якумам Некрусро ҷои дуюм гирифта буданд. ҳозир бошад писарони ман дар худи Федератсияи Русия ҳамчун донишҷӯ сарукор доранд ва бо варзиш ҳам сарукор доранд ки соли 2019 ё 2020 писари Колониям варзишгари сол дар худи Федератсияи Русия шуда буданд. Парвиз Хоҷаев варзишро барои он интихоб кард ки ҳамеша тану ҷонаш бардаму солим бимонад ва аз ин амал манфиати беш дид ва хост фарзандонаш низ дар рӯҳияи варзишӣ тарбия ёбанду парчамбардори Тоҷикистон бошанд. омӯзгор Парвиз Хоҷаев дар баробари варзишгари хуб будан боз талош кардааст ки ба тарбияи ҷавонон машғул гардаду мутахассисони баландпояро дар роҳи сохтмон ва меъморӣ ба камол расонад то дар кишвари азизамон фаъолият намоянд. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаро ба инобат гирифта ӯро бо алочии маорифи Тоҷикистон қадрдонӣ кардаанд. вале то ҳанӯзам Парвиз Хоҷаев варзишро тарк накардааст. вақтҳои холигии худро дар толор мегузаронаду бо писари хурдиаш Оламафрӯз тамрин мекунад ва нозукиҳои ин намуди варзишро ба ӯ меомӯзонад.
واقعا ورزش قاصد صلح و دوستی است. از اینجاست که نکروز و بیروز بیرون از کشور نمود تکواندو را به جوانان و نورسان می آموزانند. مخصوص آموزش اصولهای این نمود ورزش از پدر پرویز خوجایف منشأ گرفته است. در برابر آنها که ورزشگران را سبقت می‌دهند و تمرین می‌دهند، باز پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند. این بود برنامه میراث. تا نزدیکترین دیدار، خیر.